Hallelujah. Nika vhafunzi vo mantshafriday hane vhala va miledza ya manda manzhi nga manda ndi khori vhathu vashu tanulitsha sisi kuto hwaliwa na sisi kuto isiwa fhethu sa ḓivhalekani vhasidzana khori vhathu vashu hayi zwiṅwe zwisu ni a tenda mani uri hayi nṋe ri na standard tshavhuḓi mani ḓo ita vho ndi to ḓa fhethu ne ndi yavhuḓi nga maanḓa manzhi nga maanḓa no no vhuya na ḓa ḽa mamie a lodge kwamba nga fhethu ne a ni nga si vuwe ni na unyuni ni nga si vuwe ni khou nukha na biko ḽa muthu o eḓelaho mulovha kwamba nga fhethu hune ndi yavhuḓi nga maanḓa manzhi nga maanḓa vha tshi vhona nṋe ri khou nakela ri tshi vuwa ro naka ri vha ro wawela hanefha ndi fhethu havhuḓi nga maanḓa manzhi nga maanḓa vha a zwi vhona ndi hafha ndi reception mara ho naka u fhira na rumu nnzhi dza huṅwe fhethu haleluya 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 tukulu tukulu azvitiwe waitisa kumpila usani zvisemo idhodha uzvibona karile nga maanḓa manzhi nga maanḓa hapo zwino avonelele bvisela muromo hayi vho thoma u ḓala nga nṋe vhathu vashu vha si jozi ndi hanefha venḓa zwiyone zwe zwithu ni nga ḓa na zwi vhona zwithu zwavhuḓi nga maanḓa apa hezwi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwi a bvisa na stress makhuwa vha tshi vha na problemu vha tamba nga zwezwi nyambo ri no dzula no ni khou sokou tou vhona mangwano no nga maṱarelo ni khou tsho ḓafha na vhona khome dzavhuḓi nga maanḓa ḓani fhano ni ḓifheliwe